Te Pāti kautu ngātahi, wehe wehe kahinga. Heoi e hara tēnei I te mea tūmeke ki tēnei kaitautoko Te Pāti Māori a Tihi Puanaki. I ki koe kei te pēhea ia, panaia ia. Tērei mea mutunga rawa moko. Nā reira kahore te noho pai tērā rite ki ahau. Ko pōtihia e ngā mema o te hui-a-kaunihera mo Te Pāti Māori kia whakatārewa ke ia Mariameno Kapa-Kingi nā runga I ngā whakapai ko whati ia I ngā kawa o Te Pāti Māori, pēnei I te whakararu I te pūtea. E ai kia Puanaki, kia kawarawa te pāti e ruku hohonu ki ngā take nui o te wā. Kau e kotiti mai te puarahi, te ara kua whakaritea e tātou. Engari we tahi wā ka kotiti, engari ka hoki mai anō I runga ko taua whakapukiau, ko taua whakapono te mea e ārahi ana I a tātou. Nā reira, kia tonu tātou. I'm saddened that we're at this place, but I think it's really important that we all recognise that this was natural. Any movement that's got meaning and people committed with heart is going to experience points of tension. I toro atu mātou te tima o Tahu News ki te māngai o Te Tai Tonga, arā ko tākuta Ferris, engari anō kīhai ia I wātea ki te kōrero mai kia mātou I tēnei rā. Ko Te Tai Tonga tērā, te rohe pōti anake kīhai I tuku pōti atu, mo te whakatārewa ake o Kapa-Kingi mai I tana tūranga, hei mema paremata. E ai kia McMeeking e hara tēnei I te āhuatanga hou. We could count the mana motuhake Pāti, Māori Pāti, mana split. We do this harmony a lot. And I think the reason we do this harmony a lot is because we're not building ourselves to have the debates that we need to have. And the consequence is that we hurt all of us. And so by Te Tai Tonga abstaining, it reflects that there are differences of opinion. And there should be, and that's healthy, and we want that. Heoi anō, hea wangawanga anō tā te tokorua nei mo te anamata o Te Pāti Māori. Ko henau ko te ao tōranga pū tēnei, he rere ke ngā whakahaeretanga, engari kua kite keu ina tātou ki tā tātou e whakapono ai ki ngā whakahaere he mama. Really seriously, this is a time at which Te Pāti Māori could miss out on getting back into Parliament next year if this split isn't remedied in a healthy and respectful way. Ahakoa ngā whakatau o te anga whakamua tā Te Pāti Māori e hoki ana te pāti ki te anga whakamuri. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo